Siyakhuleka-ke Ndlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, eMpumalanga naseNtshonalanga, eNingizimu nemaphakathi. Usefikile-ke umkhulu uGwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye. Siyabingelela-ke ngani zakwethu kunina nonke enithakasele nenithamele Indalo Media and Podcasting. Siyajabula ukuthi sibe nani namhlanje. Siyathemba ukuthi sisaphathene kahle, sisaninikeza lokhu kudla kwakamoya enikudingayo, sisanambula amehlo ngale ndlela esithembise ngayo sisayiqala le channel yethu ekhula ngamandla kangaka. Mhlampe nje ngisalapha ekukhuleni, ake ngibonge kakhulu ngokukhulu ukuyithoba labantu abasha, ama-subscribers amasha abasijoyinile, baqinisekisa ukuthi baya-subscribe-a, aba-engage-ayo ne-content yethu, abakhomentayo, abasuggest-ayo, abenza lokhuya nalokhuya nalokhuya, kukhombisa ukuthi i-channel yethu iphethwe abantu who are very much hands on and active uma ngabe kuziwa ngasendabeni ze-engagement. Ibalulekile-ke i-engagement kule platform esikuyona ukuze phela u-YouTube asibone njenge-channel e-active, esebenzayo, ephilayo. Siyabonga ngani zakwethu. Ngicela ngiqhubeke nje ngokungaphezi, ni-like, ni-subscribe, ni-comment, ebese futhi okubaluleke kakhulu ni-share lama video esiwenzayo. Sikhuliseni isizwe sabantu abamnyama, sikhulisaneni ngokwakamoya. Njengoba umoya usivukele kangaka nje, ngihlale ngisho-ke kwamanye amavidiyo ukuthi sisesigabeni la ekuzamazama khona umoya wesithunywa ngendlela ongakaze uzamazame ngayo emlandweni wakaZulu, emlandweni wesizwe sabantu abamnyama. Abantu baphakeme impela, baphakeme impela, ziphakeme iy'thunywa, zisukumile zimi ngey'nyawo, ziyasisebenzela, zikhuthele, zishonisa abantu enhla nasenzansi, kuyasetshenzwa, kuyahlanjululwa, kukhushulwa izinto, kulungiswa amacala obabamkhulu. Akubeni njalo-ke ngani zakwethu, asibambaneni-ke, sisaphothane, siqhubeke siye phambili. Namhlanje i-topic yanamhlanje ngizokhuluma ngento engangiyakhuluma kune-video engangingayenza nje beginning of this year. I think it was around was it January or December last year? Yeah, mhlampe end of December, beginning of January. Ngangenza ividiyo, I think kwaba ividiyo mhlampe yesibili noma yesithathu emavidiyweni okuqala esawenza kule channel. Le engangikhuluma khona ngesimo engingadlula kusona, ngesigaba engingadlula kusona, sokuthi ngike ngaba kwi-coma. Umkhulu-ke waba kwi-coma. The reason why I'm doing this specific episode yanamhlanje is because kunabantu abasha abasanda ukujoyina i-channel, and I want to bring everyone up to speed ukuthi uma ngabe sikhuluma ngomkhulu uGwabini, sikhuluma ngohlobo olunjani lo muntu, sikhuluma ngomuntu okusiphi isigaba ngokwakamoya nangokwambuleleka nangokusebenza. So every now and then ngizoke ngithi ukuvakashela kancane amavidiyo esaqala ngawo, kodwa-ke ngithi-ke manje uku-expanda kuma-topic, sithi ukukhula sangule okunye. So njengoba ngisasho-ke, ngike ngayenza ividiyo le engangikhuluma khona ngani ngesimo sami engadlula kusona ngikwi-coma. Ngakhuluma-ke ngani zakwethu, ngajula, ngizoke ngi-attach-e i-link yaleyo video kwi-comment noma kwi-description section, ukuze umuntu ongakaze aze ayibuke leyo video akwazi ukuthi uma eqeda ukubuka le akwazi ukuthi ahambe ayobuka leyo video. I'm not going to retell the whole ordeal, kodwa into engifisa ukuyenza la, kukhona le ngiyakhona, ngiyayithatha kuleya level engayibeka khona leya video, leya topic ukukhuluma indlela enganambulela ngayo ekuqaleni, ngizoyibeka kwenye manje i-level, ngoba ngifuna mina si-understand-e ukuthi singobani. Kulula ukuzelapha, kulula ukulapheka uma ngabe uzazi ukuthi ungubani, uzeleni la emhlabeni, kungani uzalwe kuloyo mndeni okuwona. Kubalulekile ukuthi uzazi lezo zinto ey'njalo. Ngenhlanhla-ke umuntu uke wathi ekufundeni kwafika isigaba la esikwazi ukukhetha khona iy'fundo. I remember ngase sengisemazingeni aphakeme kakhulu okufunda,
I remember choosing or taking philosophy as one of my major subjects ngase ngise tertiary. So iphilosophy ezinye izinto esasiyifunda wawubuzwa imibuzo ebukeka i-obvious kodwa eyayijulile eyayi-stretch-a umqondo wakho ukwazi ukucabanga uzame ukudlulela ngale kwalento esingayibiza mhlampe nge-face value thinking ukwazi ukubona into engale efihlekile. So ukuxoxa kwami lesi sigameko ngizoke ngiboleke naleso skill enginaso sokuthi ngi-stretch-e cause ngifuna ukuthi ngi-stretch-e umqondo wakho, ngi-stretch-e your level of understanding mangabe sikhuluma ngezinto zakamoya, mangabe sikhuluma nge-African spirituality, mangabe sikhuluma nge-African ethnophilosophy ukuthi kahle kahle sikhuluma ngani, ihamba ifike kuphi lento esiyiphethe njengoba sinemimoya nje esivukelayo, njengoba sinento ekuthiwa amadlozi, sinento ekuthiwa amathonga okusembethe, sinezithunywa esihamba nazo. Yini leyo? Kwenzakalani? Kodwa ngizozama ukuthi ngiyi-simplify ngiyibeke nge-language yakamoya enizokwazi ukuthi mangabe ngiyikhuluma lento ihlale kuwena, ibe relevant kuwena. Ama-examples uzobe usuzenzela wena lapho uhleli ekhaya wethamele le episode. Angeke ngiqale ngaphandle kokuchitha isikhathi-ke zikanzakwethu. So, hhayi lesi sigaba-ke, lesi sigaba into engayifunda nengambulelwa yona kulesi sigaba ngesikhathi ngikwikhoma, leso sikhathi eside engaba kwikhoma kusona. Number one, njengoba nguwumkhulu Gwabini ngila, yonke into yala into yaka-physical. Siyathinta, siyasimela, siyabona, konke ku-physical. Bonke ama-5 senses ethu asebenza kuphi? Kule physical space or physical sphere esikuyona. Yonke into yalana iyathinta i-physical le emhlabeni, konke kuyathinta ku-physical. So njengoba ngila kumkhulu Gwabini, ngafika ngo-October 8, 1987 la kulo mhlaba waka-physical world. Kodwa njengoba ngangifika ngalo October 8 kwakulesine 1987. Njengoba ngangifika la emhlabeni, bengiphuma emathongeni asekhaya, bengiphuma kulabantu engibashiye ngasemumva, kuney'nkinga, kuney'kweleti, kunamacala engiwashiye ngasemumva mina la ebengiphuma khona. Ngathenjwa, nganikezwa i-task ne-responsibility namandla athe ukongezwa. Kwathiwa wena sicela ukuthi uphindele emumva uhambe uyosilungisela u-A no-B no-C no-D. Ebese ngaphezu kokulungisela umndeni wethu, kuyoba khona abantu okufanele babhenefithe kuwena. Uzoba yimbewu, siyatshala kule family esikutshala kuyona. Abantu oyo-interact-a nabo, abantu oyozithola ushera nabo i-space, the physical space. Sicela ukuthi ube imbewu, umile, uthele, ube yisihlahla, uthele. Abantu bakwazi ukudla ini? Izithelo ezizobe zithelwe ilesi sihlahla esiwuwe. Nikhumbule njengoba ngenza le video, this is a sequel to a video I did earlier this year, la engangikhuluma khona ngesimo sami, ngesigaba sami engangena khona isikhathi eside kwikhoma, ukuthi kahle hle njengoba sila emhlabeni siphuma kwabakithi. Awuthi ngiyichaze le ukuze singalahlekelani, ngicela ningidalelisise wenze sure ukuthi ayikho into ekuphazamisayo eceleni njengoba umkhulu Gwabini ezozama ukuchaza lento le engizoyichaza, njengoba ngizonambula ngale ndlela engifisa ukuthi nginambulele ngayo, nami ngendlela enjani engambuleleka ngayo ngokwakamoya. Umuntu mangabe ezalwa
Ngesikhathi nje udiliva nje ufika nje emhlabeni, uyafika emhlabeni, uyakhala, yonke into yintsha kuwena, uphuma kuphi? Okhalweni likama wakho, yonke into yintsha kuwena mase ufika, konke kusha. Emqondweni wakho lento ikujule kakhulu, emqondweni wakho iwayiphiwe yonke lento yokuthi wena uphuma kwelamathonga. Lento bantwana bakamoya ngifuna niyi-understand-e, niyi-understand-ise. Somehow ngokujula kwezinto, ngamandla kaMvelinqangi, umuntu uma efika nje emhlabeni, ngesikhathi udiliva nje emhlabeni, kusuke sekukhona into eyisitha ekukhohliswayo ukuthi wena ubuphila laphaya ebantwini abadala. Ngesikhathi ungena this realm, this physical realm, konke spiritual bayakuphuca kona. Zonke izinto abasuke okade uphila ngazo uyaye uphucwe zona, zisale nawo amakhehla amadala, nogogo, nokhokho bokhokho, okhokho basendulo, okhokho okhulu, konke kusala nabo. Ebese wena unikezwa i-task ukuthi uzoyifeza kuphi? La emhlabeni. Lama-task noma le misebenzi noma lezi zipho ozozilungisa zasekhaya, zasemndenini, yilezo oy'shiye zikhaleleka izipho, zingcolile izipho, yilamacala ozowalungisa owashiye ngasemumva. Kodwa ngoba bafuna ukuthi impilo kungabi impilo mhlampe ezokubhora, uthi uma uzalwa usuyazi, uyakhumbula ukuthi bengingale sengingala, bayaye bayiwayiphe leyo nto, ube blank nje, ube blank, impilo iqale kabusha. Nakhu-ke le eqala khona-ke manje sesiyajula-ke manje, ngicela ubhincele kancane wenze sure ukuthi ayikho into ekuphazamisayo. Ngesikhathi umuntu ezalwa, efika lo mntwana owumkhulu gwabini emhlabeni, usuke ephelezelwa isidalwa esithize esisuke sivolontiyile, sathi ngoba yena useya kamhlaba, useya kwabenyama, ngicela mina ngisuke la kwamoya, ngimuphelezele, ngiyomqaphela ukuthi uyazilandelanisa yini izinto esimthaskhe zona ukuthi azozifeza, azosifezela isizwe azalelwe kusona, azofezela ini? Umndeni azalelwe kuwona, azofezela ini? Abangani, izihlobo, obhuti, osisi, o-anti, omalume, ngoba le esitshalwe khona thina bantu bakamoya siyimbewu. Ebese-ke lelo thongo kwesinye isikhathi mhlambe kube ikhehla, kube isalukwazi, okanye kube ikhehla nesalukwazi, bakuphelezeleke. Ebese sithi umuntu njani? Umbethwa abantu abadala. Akugcini-ke ngokuphelezelwa yilabo bantu abakugayidayo empilweni, labantu laba abakugayidayo abenza sure ukuthi bayakuhlenga ey'ngozini, bayakuhlenga ey'ntweni ezizophazamisa ukuthi ugcine ungawufezile lo msebenzi noma le task osuke ukade unikezwe yona. Now, lo gogo kwembethe, leli khehle likwembethe, okanye lo gogo nekhehla okukwembethe, yibona abaziyo ngaleso sikhathi, ibona abantu abaziyo iy'kweletu oy'shiye ngasemumva. Wena usuke usunjani? Uwumntwana omusha, ublank la ka-physical world. Now, akwanele-ke lokho, labo bantu, leyo mahlo akwanele. Kuyaye kuthiwe-ke kuzoba khona iy'khathi la ngaphezu kwagogo nomkhulu ohamba naye umkhulu Gwabini, kumele kube khona isikhathi omkhulu uGwabini la esimkhumbuza khona ukuthi ushiye kunjani emumva. I'm sure lapha ekhaya njengoba uhleli manje usuyay'buza ukuthi liyaphi ikhehla lamakhehla nento ejule kanje. Nakhu-ke le ngiyakhona abantwana bamoya. Mawucabanga at this stage, ake ngikubuze ngikupose, let me pose this question kahle hle at this stage kuwe.
iyiphi indlela njengoba sengila ka-physical world, iyiphi indlela konje ngokucabanga kwakho nje mntwana kamoya engingakhunjuzwa ngayo ukuthi ngishiye kunjani emumva? Iyiphi indlela engingakhunjuzwa ngayo ukuthi ikuphi engibathembisile emumva ukuthi ngizokugcina uma ngifika la? Ngizoke ngime nje lapho usacabanga impendulo, kodwa kusacabanga impendulo nje, ngicela ukuthatha leli thuba ngangizokuthi ngibonge kakhulu kulaba ama-subscribers amasha. Siyabonga, izandla zidlula ikhanda. Ngiyafisa ukuyibona le channel ikhula idlondlobala kakhulu kunalokhu eyiko njengamanje, kuze kufike esigabeni la engiba khona namandla, amandla okwenza izinto, amandla okulekelela iy'ngane zakamoya, amandla okuthi ngisuse umuntu le ephansi ngimbeke phezulu nesipho sakhe sakamoya. Ngibe nalawo mandla anjalo, okungewona nje amandla okuthandaza kuphela, kepha ngikhuluma about financial muscles. Ngiyafisa ukufika kuleso sigaba, kube khona isigaba la engikwazi ukubiza khona iy'ngane zakamoya ngiy'hlanganise, sibe nento esingayifanisa nama-seminars okanye nama-lectures. Sike sibonane one on one ngokomoya, sixoxe, sikhulume, sifundisane, sibe namaklasi, si-share space, si-share imimoya yethu esinayo. Ngiyafisa kufike kuleso sigaba, akuzuba kude ngoba sengikuphimiselile ngomlomo. I-universe nabakithi sekusele kubona ukuthi bakwenze kwenzeke. Okay, ngiyathemba-ke leso sikhathi sesanele, usunayo impendulo engqondweni yakho ukuthi ngizokhunjuzwa kanjani ngoba phela sengisukile kwabangasekho ngazofakwa kwabasenyameni. Ngizokhunjuzwa kanjani ukuthi ngishiye isimo sinjani emumva kwabakithi? Base sebenza kanjena-ke, angithi nangu umkhulu Gwabini ukhona, uyaphila physically, ngiyadla, ngiyabuka ngamehlo, ngizwa ngezindlebe, angithi ngika-physical. Nanti ikhehla nesalukwazi kunginamathele, abangigadile ukuthi ngiyasifeza yini lezi zinto lezi esivumelanile ukuthi ngizozifeza la. Nawu-ke ngicela nibone ukujula namandla amvela inqangi namathonga kithi okusingamele. Babe ngaphezu kwalezi zidalwa engihamba nazo, base sebethumela umoya esiwazi thina ngokokuqamba kwamagama, sawubiza ngani ngesithunywa. Isithunywa sisebenza muphi-ke umsebenzi-ke sona? Isithunywa siba yi-bridge between i-physical ne-spiritual. Lesi sithunywa lesi sifika nelento nesalukwazi noma nekhehla, kube umoya owongeziwe kulo moya wegazi enginabo okuthiwa yini, yidlozi engilembethe noma ugogo nomkhulu engibambethe. Ebese beba oyedwa wabo noma bobabili babe nani nomoya wani-ke wesithunywa. Yilento-ke isihlale kuwena ifike ithi, hayibo awenze ukuthi, loyo muzwa, leyo intuition yokuthi akube ukuthi, akwenzeke ukuthi, hayibo ungakhohlwa ukwenza ukuthi, hayibo ungathini mangase kuthiwe ukuthi kuwukuthi. Imisebenzi yani leyo-ke yisithunywa. Umqondo wesithunywa uyaphithizela. Angithi ngisakhuluma ngomuntu osafikile, ongakadli, ongakathwasi, ongakahlambululi lutho, ongakanguli lutho, kodwa ombethwe ile mimoya, onabantu abadala, ohlalelwe futhi umsebenzi omkhulu ekufanele azowenza, ukulungisa iy'ndaba zakubo. Now, leso sithunywa-ke sikhona ukukukhumbuza, sikuchanele ukuthi uhamba kanjani kule ndlela. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwaloyo moya wesithunywa, kuyaye kube nomoya wokuthongela, siba nethongo. Iy'thongo njengoba igama lisho,
ithongo li-activate-eka kakhulu ngalesi sikhathi wena uzizwe engathi ufikelwa ubuthongo. Kukhona umuntu okasehleli emini ese-ofisini ephambi kwe-laptop esebenza, afikelwe ilesi sithongwane, siyaye sikubize kanjalo ngesithongwane, afikelwe ilesi sithongwane. Yabona lobu buthongo obuqina manje, kuthi nje hlephula kancane, akonakele, hlephula, futhi uzwe uma ngabe uyi-resist-a le nto ukuthi kugcine sekubuhlungu, uze ungquphazele edeskini. Ukunquphazela ukuthi unquphazele, kukhombisa kona ukuthi sekufike ini? Isithongwana. Umoya ojulile-ke loyo, ohamba nawo futhi labantu abasuke benjani bekuphethe bekungamele. Why na isithongwana? Isithongwana siyafika ebusuku, siyafika mawulele ngokujwayelekile, siyakuzuma nasemini. Emini siyaye sisiqhakambise kakhulu sithi hayi ngifikele isithongwane, kodwa kahle hle nasebusuku mawulele usuke uthongela ngaleso sikhathi. Awuthongeli isikhathi eside, uyasilala isikhathi eside kodwa uthongela isikhathi esincane. Angeke ngiphinde ngisho le, kuyisidingo somzimba ukulala uphumule, ucimeze, uzumeke. Kodwa akukona konke ukucimeza nokuzumeka okuwukuthongela. Kodwa umuntu uma ngabe elele at some point uyaye athongele, ikakhulukazi uma engamelwe izidalwa. I-trick leyo eza kuwena ngqo. Usuke usukhunjuzwa ukuthi ungakhohlwa phela ushiye kunje emuva. Hayi ngiyanizwa-ke, seniqale ukuthi sengiyanizwa, anisangisindi emahlombe, okukhombisa kona ukuthi sesihamba sonke-ke manje. Angithi bengiqale ngathini kade ngikhuluma, umuntu uma ngabe efika la ka-physical world, kuba khona into ekuwayiphayo, ungazi lutho, konke kube kusha. Impilo yintsha kuthina sonke nje, kusha nje, sivesane saphaphama sesila, kusha. Kodwa-ke ngesimo sani sokuthi siphuma le, sike saphila isikhathi eside, siphuma le. Abadala base sebesithumela lezalukwazi namakhehla ukuthi ake niyogada umntwana wethu, athi uma ngabe ekhula asigcinele, abuye alungise le simo esahluleka ukusilungisa sisasesimweni sani somzimba. Asixolisele, asihlambulule konke esahluleka ukwenza sisasemzimbeni. Ngeke sisakwazi sonke ukuthi sibuyele sizolungisa, kepha soloko sithemba umuntu oyedwa emndenini, sithemba abantu ababili emndenini ukuthi sihambe benze njani, bayo-assume the physical form and then bagcine lezi zikweleti, basilungisele, basihile, baselaphe lokukulapha lokhu esingasakwazi ukuzenzela kona ngoba sesikamoya, sesingale kwethuna. Lokhu kulapha it can only be achieved kwa-physical world. So asimthumeleni kumkhulu Gwabeni ayophila ukuze asigcinele imfanelo, ebese kuba khona ikhehla nesakwazi ukuphahlayo ukukuphelezela, ebese bekuthi fahla ngethongo. Ithongo-ke basuke sebezikhumbuzela wena ngqo mawulele ukuthi buka isimo sinjani lo washiya khona. It's unfortunate ukuthi ngesikhathi uthongela wenza izinto, i-language yabo ayibisafana nale language yala ka-physical. They use symbolism kakhulu kulento yamaphupho, kakhulu i-symbolism kangangokuba amanye amaphupho, omunye ukafona athi mkhulu Gwabini ngiphuphe umsangano nje. Ayikho into engumsangano bantwana bethonga. Zonke izinto ziyinkulumo ezijulile kakhulu. Ngisho ungaphupha kundiza amaphepha, kuchithe kodoti, uziphuphe kwawena undiza. Lokho kune-meaning ejule kabi ngokwakamoya. So inabantu bayo bakamoya bakwaziyo ukuthi bayinqake leyo nkulumo, ebese beyayihumusha bayibeke ngolimi lakuphi, lasemhlabeni, ngolimi laka-physical, ebese wenze njani, uyambuleleka, kube i-message kuwena. So they use i-symbolism kakhulu. That is why kukhona abantu manje komkhulu Gwabini, abantu abathe bezalwa bakhula kakhulu lento yamaphupho, kangangokuba iyona language esisebenza kakhulu ngayo yamaphupho. Bayazi-ke abantu aba-interact kakhulu nomkhulu Gwabini. Ayikho into engichaza nento engi-passionate ngayo
njengokuthi ninginikeza amaphupho ahlukahlukene because lento yami iya-stretch-a, ithi go beyond lokhu engiy'tshela ukuthi mina hhayi shuthi kuhamba kugcine la, cha. So I'm very passionate ngamaphupho, nani niwahloniphe amaphupho enu because those ama-direct messages from your ancestral guides. Bafika ngamaphupho. Le episode ngiyenziswa ngizama ukunambulela ukuthi ngesikhathi leya minyaka le yadlula, le ngake ngaba khona kwikhoma, izinto engambuleleka zona ukuthi no man, sike saphila before. Ukhethile, ngikhethile ukuba la mina, ngavolontiya kamoya, ngathi ngizoza la, ngizozigcina iy'mfanelo zasekhaya. Ngizokulungisa okwasekhaya, akekho umuntu oyi-mistake, oyiphutha, olaka physically. Wonke umuntu wavolontiya, waphakamisa isandla, wakhethwa, wa-elect-wa, waba u-chosen one. Kwathiwa Sithemba wena, hamba uye kaMhlaba, hamba uye kwabenyama, ufike usigcinele u-A no-B no-C, uyasibona isimo nasinjani. Wavuma ukuthi ngizokugcina lokho. Wase uza kwabakanyama. Impilo ijule ngaleyo ndlela bantwana bakamoya, impilo ijule ngaleyo ndlela bantwana bethonga. Ingakho singayikhulumi ngisho ukuyikhuluma yomuntu ovesana decide ukuzithatha umphefumulo, umuntu ovesana decide ukukhomitha phecelezi into abayibiza nge-suicide. Ingakho singayikhulumi ngisho uyikhuluma lodwa ngoba loyo muntu usuke esephule isivumelwane esikhulu esijule kakhulu, kangangokuba uma ngabe senze leso sigameko isimhlulile imimoya ethize waze wenza leso sigameko, ukangabi nalo ikhaya aphindela kulona. Ukangabi nalo ikhaya aphindela kulona. Kuba mzukuzuku kuloyo muntu ukuthi ahambe ngampela, agcine ehambile eye somewhere, ukuthi usuke yephi, mhlawumbe ngelinye ilanga ngonambulele ukuthi umuntu ozithatha umphefumulo uyaye ahambe aye kuphi. Ijule kakhulu impilo bantwana bakamoya, ijule kakhulu into esiyiphethe. Ngihlale ngisho kuma-video ikakhulukazi ukuthi thina ama-Afrika, wathi uMvelinqangi uma ngabe sidala, wasithi fahla nge-spirituality, wasithi fahla ngale abafunde kangcono bake bayibize nge-dualism, ukuthi sino-physical sibe no-spiritual. Akukho oku-exista independently kokunye. Nje these two, spirituality no-physical wethu, these two are inextricably intertwined. There's no way ungaba u-physical ungabi nawo spiritual. There's no way ungaba u-spiritual ungabi nawo u-physical. Ngake ngakhuluma ngale relationship, this symbiotic relationship between the physical and the spirit, nezinto zaka-spirit, ukuthi kuhwebelana kanjani ukuze uphile kanje, uphile ungabi nangxaki, uphile impela. Leyo nto iqala yenzeke ka-spiritual. Make ya-achieveka ka-spiritual, then it will translate into its physical equivalence, okuyimina umuntu ophilayo. Kodwa kumele kuqale kulunga umoya. Mase kugeja umoya futhi sekuphelile ngawo. Sekuphelile ngawo. Impilo iyahlangahlangana makugeja umoya. So these two are inseparable. Umoya nomzimba. Bengithe angiyenze le video mhlambe ngokuqhubeka kwesikhathi, bantwana bakamoya, bantwana bethonga, sizophinde futhi ngizame ukuveza eminye imicibilisholo ukuthi lento yaka spirituality isuka kuphi, ukwembathwa izidalwa kusuka kuphi, enjani lezidalwa ezikubathayo zikudimanda uxolo. Usuya understand manje indlela esengiyihomushe ngayo, indlela esengiyihlahlule ngayo lolu hambo, ukuthi kungani ube nezidalwa ezikudimanda izinto. Ingoba wavuma, wavolontiya ukuthi uzozilungisa lezo zinto.
kwase kuba khona abantu abakhishwayo emndenini, abantu abadala, kwathiwa mphelezeleni ngobusamncane niyomgada, nenze isiqiniseko sokuthi uyayifeza lezi zinto asithembise zona, lezi zinto esivumelane ngazo siwumndeni. Nenze sure ukuthi uma ngabe efika kwabenyama akakhohlwa ile iphuma khona. Ngike ngenza ividiyo nje recently nje kodwa recently la engangikhuluma khona i-title yayo ithini leya video? Buza leyo mali eyani, buza lowo msebenzi ongaka oholela kangaka ukuthi elani leli holo elingaka, eyani le project engaka evisana idama liqhamuka kuwena. Ngakhuluma ngajula ngokubaluleka kokuthi kunzima mawumntwana njengathi abantwana base-Afrika nje kanje, ukuthi ungathi wena hayi mina ama-project imali ngiyayiphatha eyami. Kunzima ukuthi ungasho asinako okwethu. Asinako, isigaba esikusona thina asinako okwethu. Yidlozi kuphela elikwazi ukuthi likubonge from time to time ngezinto ezithize ezijabulisa umzimba. Kodwa akuwena ingqondo yakho edicidayo ukuthi sekufuna kube ukuthi manje ngale mali enginayo kube ukuthi ngokomthetho. So lama-episode akanje ayisixwayiso bantwana bethu, ayisixwayiso sokuthi kunokuhlupheka okuningi esizibangela thina kona, okuningi ukuhlupheka okuthi uma ngabe sekufanele ku-correct-we, kushwelezelwe, kube umsebenzi. Kodwa nje okuningi kakhulu kusuka kuthina ukuphambuka. Kusuka kuthina ukuphambuka. Ake sikhuleni-ke bantwana bakamoya. Ngicela niqhubeke ni-like and subscribe, nimeme nabanye, ikhule i-channel, akhule ama-subscribers. Ngifuna sikhulume indaba zo-200,000 maduzane nje ama-subscribers esiphila nawo, esikhula nabo ngokamoya, ngoba lento esiyiphethe akuyona eyethu njengoba u-600 subscribers, akuyona eyethu sodwa. Sibaningi, siphathisiwe, sibaningi. Sisahlale ukhala luselude kakhulu. Ngicela okwamanje-ke nike netshisi izingane zakwethu, yikona-ke benginiphathele kona namhlanje. Ngicela siphinde sihlangane kwi-episode elandelayo. This is Umkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting.